Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyo. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagarman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Nagatang tayo amin na nagagatangan tayo nanang. Nagawit tayo. Ni. Andat kitkitaan niyaw. Daya man ni. Daya ka diya babae nana? Wan. Apay di mo madlaw. Si. Abmom ngamin anak. Adaag kun kuna. Anaggapo tayo iti politi bakas. Ha? Patsin niyo mahit. Kawan tay sumati kunada. Nana, nasaysaya at no ag-research kayo. Agbasa kayo ti Biblia. Wano sa ti Diyos, tayo so ti mangibagay ti kinapunno. No, bakas tayo, wano saan? O, nainaitan kaka. No apay apatsyag, makitkitak mo't ngamen. Kasi ti day ta babae, kita manay, jay mata na, kan subsub na. Kasla bakas. Alam na nang, tangiwat yaw. Dakas, ti agoy uyaw. Sanak nga agoy uyaw. Makitkitak ngamen ti karuprupa na dya babae. San yun ngay balikas na nang? Tandakas, kan kababain na ita. O na daytan. Kitaam ngamin anay bagyarupa na anay kitaam. Da kayo lang, ana lang. Magawid tayo malangan. Tapno saan na tila makitkita yun dito palengke. Ay, just kay. Aguyaw kayo mananakunak. O na daytan. Tatang, magbagaan nyo man ni nanang. Ta ikatan na ti kinauyaw na. Apay, andamanan inuyaw na. Andalat na mauyaw na, tatang. Laglo ko na itan na bakit? Bagbagaan nyo ko mga tatang. Alaway, bagbagaak man ti inayaw. Kaslaawan nakam na. Unay daytan kaka. Di siyang bakay. Apo teman akanayaw na kita matam. Wano piringam langay. Apay, ag-hide and seek ta. Tapno awan makita malaisa mo no uyaway. Tadakas na ita. Amangan no mabalod ka pa iti kasta nga aramin mau. Imposible ka mo na. Talaga mo tati tao kat karurupa ti bagas. Sikalaang naparswa kami at tao. Iso at tao ti karurupa may. Malaksid ano naparswa ka abagas wano gorilya. Gorilya mat ti karurupa. No baboy ti nakaparswaam. Baboy mat tilangam. Alangan mat ajay elepante ket agropro paapataw. Unay day tantisya. Ano mahaman lakay? Ano lang tati tao arumo pa iti bakas? May sakan ka na kwada bakay? Na kami ket saan? Ngamen, tao kami apinarswa ti Diyos. Iswa na pintas, ken nataraki kami at tao. Ket no si ka mismo, di mo bigbigan naparswa ka akalanglang at Diyos, wano naparswa ka at tao, ay ket, adakin ka na itaan. Agsarming ka anaimbag, bakit? Tapno makitam ti karupropam. Amangan mat no karupropam nga agpasuti bakas. Unay daytan kaka. Anyat ko na ni nanang ngay tatang, di binagbagaan nyo. Ipilit na ti kinauyaw na. Ikalintigan lalat na ti kayat na nga uray bidlot. Bayan yun, amangan no agapa kayo pa'y tatang.
Masururak iti kasdi nga ugali iti inayaw. Bakitan akasla awan naknakap na. Kababain. Un nga rod tatang. Day tamot ti pagbabainan mi kini Manong. Ay, un gayam tatang. Umay nakpasya rin ni Gilbert inton malam. Ay kato may lata. Awan mo't dakis na. Da kayon tinangibagaak tatang. Tanon ni nanang, agpiluso pun tumanen. Nala, mayam, tano umay ni Gilbert, agbantayak, tapno sana makaaramin iti gulo ti inhayaw. Paan-anawa, bakit? Pasaway. Unay daytan kaka. Kontrabida ngamin ti amayo kat. Bumalaetak ko ma, idi may ni Gilbert. Ang kontrabida mo ti amayaw. Apay pailaeng nga bumalaet kayo nanang. Wala, tapno malapdak nga garam. Jak kayat ti agmanugang iti kabalyaw. Anya? Apay bakit? Kabalyaw ni Gilbert? Ay, kas jetim imagine alangana. Ay hunay na tan bakit? Nauyaw ti puso ken panunot mo. Madusa kanto lang atam. Panati ko kami launay andong. Kasla ka sino analintag launay. Bakit? Amok dakas ken saan? Ang jak ibagbaga analintagak. Tatao akla ang agbildot man. Ang sika, agkarabildot ka. Awan pa'y mintis adi ka aguy uyaw. Nauyaw ka talaga. Unay daytan kaka. Tatang, bagbagaan yun ni nanang. Anya manayin tinaramid na. Napagura na ni Gilbert. Taada nang idanon ken kwa na ti bagbagana kasla grup-rupa a kabalyo. Manay? Wen tatang, iso asaanen ngagpasyar dito ni Gilbert iti kaano man. Kunam na sino akapintasan ni nanang mo? Wen nga rod tatang. Apay, idi narimyo. Napintasunay ayan ni nanang. Ay, dapat basit lang nga na ide iti panagkitak. Itatakas tanti ugali na. Sa balay, ti panagkitak ken kwa na. Anya ngayon ti panagkita yu kininanang tatang. Kasla grup-rupa namang mangkek wano nakarkaro pa eh. Ha? Anya amang mangkik tatang? Daitay ngay kasla buruhawan no mangkukulam. Unay daytan kaka. Dayjay baknang ti kayat ko apakiasawaan ni Rhea. Bakit? Saan asika ti makiayan-ayat? So nga kami ti waya-waya na iti anak tang agpili. Iti ipit-pitik ti puso na. Sika ayat ti makiasawa. Ne, apay daytan na napanunot mo andong. Kita aglaang mo ti pagsayatan dagiti anak ta. Anda aya, nasaya at amakit-kitam. Kitno pa siya panaguyaw ti amaw. Agtal na ka mamutik balang. Pati sak. Uyawam pa yun bakit? Ay nalakay kan. Isu atik balang kadamang gagamo dun tilangam. Sukeng ingas mo. Na, pati sak. Uyawam bakit? O naidaytan kaka. Lalpasan ti kalay sa Rhea ken babe. Ngam nagalas ti impakitam bakit. Anya tinaalas manod nga bagbagam. Naitala ng mirmira karagiti tao ti nararamid mo. Amuklatan agit kita manen ti uyawam. Ado at talaga ti rumupa iti bakes lakay. Na, bakes ngamin pisang kapanunot mo. Isa bakes mo ti pagkit kita am iti pada matao. Ore ngamin agsarming ka kat bakes ti makita mi ti sarming. Anya, saan mo't No agsarmingak, nalasbang arupa ti makitak. Amang ano nalasbang abakas ti makitkita mi ti sarming. May langgong ka mo talaklakayan.
Di mo kayat ti mauyaw, ngam kay kayat mo ti aguyaw. Nauyaw ka, inton kwan, natubuan kan iti ipos kan napuskol abuok itintiro abagaym. Unay daytan kaka. Managuyaw ti inata manong. Imbaglakit din tadamot basit lang ata. Tano saan, ay, jakla amon. Ingaro daring. Masuro na ka talaga. Bakbaktanan na nagalas mo tilangana. Ala, pati si ka ading, naakaran kan kaninanang. Aguyaw kamatay. Kasano? Gapoy tinalaos asuron ko kininanang, iso akastan ti panagkitkitak kun kwa na. Amangan mo't no pagin inawa mo ni nanang. Ay na, makayanak kan tukit din iti agropro pa bakit wano lakay. Anya? Unay daytan kaka? Ijayan sibaw nga aganak ti anak ta ni Rhea. Taga ijay mo tinakay kamangan na. Ang sapay kumaata, napintas. Wano nataraki ti mayanak na lakay. No, saan nga agropro pa bakit wano lakay? Anya? Sa bagay, napintas mo ti anak ta. Kun adamot lang ti asawa na. Jakla tagigwapon ti asawa na ni babay. Manay, nagtarake iti panagkitak iti asawa ni Rhea. Anya lang na rupat ti kayat mau. Saan man na day ti pagdinis ko tiran tata masurunak? Ay, sapay la kumaa ta karupropak to ti apok. Ay awan nagalas ano si ka ti karuprupa na. Siyak to ti karuprupa na. Ay, sapay la kumata saan? Ay, unay daytan kaka. Naganakan ni kabagis ko na lang. Ay, karuprupa mo laang. Siguro. Wow! Ay, di nagpintas. Kitaan yung tulangin tapno mas excited. Ay paggagaran nakpay laang Philip. Ibagamon ano anya tilangana, kasla Miss Universe ka day. Kitaan nyo ti Facebook yun anang. Ta intag na tay amin ni Rhea. Ay nagpintas siguro. Inamang kitaan. Kasta unay tiragsak ni nanang. Unay daytan kaka. Ay nabakag, nagpintas ti aputa. Ay kitaak pa'y jak pa'y nga ron nakita. Excited na ka makakitan. Ay awagan man din ni Rhea. Ibagam nga umaydan dito la unyon, tamagagaran na kun makakita iti personal alang ati apaok. Sapay ko na saan mong tumot nga uyawan, si kaaman naguyaw abakay. Apay din nga uyaw ngay. Nang runa pa'y no karup-rupak launay, Miss Universe. Mabit lang jak pa'y nga min nakita, kakit-kitak dito yung cellphone ko. Ay, unay daytan kaka. Ay nagpintas ka nga tanti apok, kimastila siguro. Anya? Anya daytan nga ugali ni Rhea? Anyat basol di awan dito'y atao ti siyang. Nagkunang nga itag na kanyak tiladawan ti anak na. Apok ko saan nga anak na? Nagalaskan alula. Aksipem di intag na aladawan ti aputa tapno makita. Nakita nga rudan, nadismayaak. Amom bakay. Uray anya tilangat ti ubeng. Awan karbengam amanguyaw manay. Nagkunang nga inuyaw ka. Saan ko nga inuyaw? Apay nga raw adi mo aksipan di intag na. Adaminan ka na kami tiladawan ni baby. Ang no kitaan mi ti profile mo. Awan mo't ijay tiladawan ti aputa. Apay, ibain mo ti apaw mo. Sardengan naman, marirebo ka na lang arudan, mangriribok ka pailaan. Anya, unay-day tanti siyang. Hello anak, nakaawag ka man. Lumlumda ang aktatang. Gapo ka day, itilangat ti anak mo. Saan tatang? Tamaaklon ko ako pilang tilapayag na. Kandanda ni saan nagtubo ti agong na. Ngam normal mo ti salon at ti anak ko sigun iti examination na naiwayat. Anak, bay amon ti inam no di na kayat nga aksipan ti intag mo aladawan ni baby.
Uray takay kayat mimot ka ni Manong Mau. May nga anghel ti anak Mau para ka na kamay. Apay ngay, akas jay tila nga ti apaok. Inkararag mo nga may arumupakin ka. Ay nga, saan mo takas jay tila payag ko kan agong ko Daytan ti kinalaing mo nga aguyaw. Amin na makitam kat uyawam. Amin na makitam kat dilawam. Laisam. Sika ana uyaw abakit. Nagalas ti ugalim. Anya terik na mita. No adamot mang dilaw iti apawam alaman. Anya terik na. Maragsakan ka kaday. No makarik na ka ita itibain. Amirisam ti kinalaing Mau nga guyaw. Sika ama naguyaw ataaw. Mangimbabain ka. Kasla na pintas kalaunay. Kita man talangam. Kita am taagong Mau. Nagitalapayang Mau. Kita am ti hait Mau. Nagbasit ka bakit ng nagdakkel ti kinauyaw Mau. Awan bain mo nga aguy uyaw. Ita guilty kan. Ibain mo ti apom danga. Nauyaw ka. You must be proud of your apaw. Kas kanyak. Nagaragrag sakak. Unay daytan ka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Nauyaw ka. Sagutan da kayo iti sabali manen na pakasaritaan dito'y drama tayo nga unay daytan kaka. Napauluan iti ngiwat amanagkota. Ada ka magam di tao. Ban mo gam ti tao amang birbirok ka. Nagamutan na ba'y Mau? Naasawaan kan? Ngamday tapay lang makibarbarkada kada makininom ta Mau. Agkot-kotak manan ni bagat Mau marlam. Makaring lang. Naggana sa pamulmulam ti naglawa ang iwat na. Anya mo ti bagbagam di tadino. Awang pa'y nasayaat nga ramid Mau. Day talawang durdurog ka dagiti kakadwam. Kan aginom ta Mau. Pamanaw ka man dito ita makarengreng ka. Pagtitimugang kay tupay Mau. Ay, Marlon. Ipanaw mo malagan na itakotak-akotak ang babae. Kaya Mau, tay papulis ka dinaw. Padasin na kadangran. Tore lalaki ka kitaam. Ay, dakay matlatan ti sa manaaw. Sakman may. Ala, agawin tan Merced. Di kan mangkibor. Da kayo ti kibor lang gaong. Agit pulagid kayo manan iti sakit yaw. Awalang kayo ti bain. Unay daytan kaka. Mangibabain ni Merced. Imaykit din naglaaw-laaw iti tersina ni Manang Milagros. Asinaw ti kinaapan na Imay nakrinapido na nang. Anya. Rinapido na tinagniwat-ngiwat. Giniwat-ngiwatan na ni Paridinaw. Amom lang aruda nakagurgura na no adda ka itayan ti barkadam amakin inninom. Maminsan lang mat narang. Madimot ti kasdyang aramiden na. Di nakpay ammo nga ibainan. Pagsaritaan nyo ngamin dagiti bambanag, saan akasta? Kat si kamat, isardeng mun ati makiin ninom tapno awan rire. Sakmut kang tinagdasalan na. Una daytan kaka. Merced balasang kao. Pagsaritaan nyo man dagiti bambanag, da kayo nga gasawa, tapno nasaya at laeng tilangin yaw. Nariga at tegap apa, nang runa pa'y no iti sango ti publiko. No, di na kaya ti may babain, isardeng na ti kinasangir na. Unay daytan kaka, isungarod ako nak apagsaritaan nyo dayta. Ay nananang, awan ti denggen na, kaya na ti gulaw. Nagkunamot, kayat ko ti gulaw. Unay daytan kaka. Nala, kastay kunakon, agsarita kayong agasawa. Dayta ti kasayaatan. Merced, mabalin mo mo't nga ibagay tinasaya at nagiti banag asaan mo akayat. San ka takas jay? Namin anumutang na binagaan kan kinasarita ka?
Ngumawa mo ti dingdinggam, sukir. Ay, unay daytan kaka. Anya aya ti parikot mo kin ni Marlon, Merced. Ti kinalaing na uminom nanang. Sagpaminsan lang mo. Sagpaminsan ki dinayay. Mamindway ti makalawas. Bali maminwalaw ni ti makabulan. Pamasitim ngay daytan. Unay daytan kaka. Di pa ikunaan nagitasawa nga inal daw pa nga aginom nagitasawa da. Kahit tulado nga ro dita. Yan, nakasarsariwak kakapay ngagsasaw. Saan ka matakastay di damo ka ama-am-amaw? Ita, kotak kamatla ako takan. Nakarakaro pa ngamtay upa asaan na makaitlog. Just kay. Dayta bagim ti papasula unsan na siya. Langgong ka mga main. Bumala utakman, Merced, Marlon. Apay no pagsaritaan nyo daytoy iti na alumamay laeng. Tapno ag kinaawatan kayaw. Nakasarsariwak kamot ngamin ni daytoy. Masuro na mga mingking ka. Ulitag. Ala, baliwan nyo apagsaritaan daytoy abanag. Si ka Marlon ti umuna nga agsao iti na alumamay. Merced, bakit? Kaya't ko ana lumamay lae, ti panagsarita ta. Kas iti daytoy inrugit. Anya, ti di mo kayat kanyak. Ulitag, diya kayat ti manginom asawa. Nang runa pa, inumapan ka nagiti barkada na. Ala, saanin. Dituyak lang ang balay nga uminom. Nasaysayat pa'y. No, anda na patag nga awis na giti gagayam. Ipalubos mo kumamay. Panaki bagay-bagay lang na diya nga aramidag. Kumaa, namumuta kontrolin ti bagay. Tiriga na kasarang usong kamat. Unay daytan kaka. Irugiyo iti bigat. Agmalmalum daytan. Ngagingkat tingat aldaw. Agingkat rabi ay. San kayo pala analpas nga gininom iti tingat rabi ay. Anyangay mo daytan nga rami ti tao. Bumalautak manun Dayta ti di mor aramidon Marlon. Makiinom ka, gamdi ka agpaot iti pagiinuman. Ta sana nasaya at ti kasta. Di mo ibuson ti oras mo iti dun na dagiti at tao. Sige, agtungpalak. Diyak kaya ti mangiwatan kan may babain. Tungpalong dayta akarem, no di mo kaya ti gulaw. Unay daytan kaka. Pare Marlon, simangpat ni Simon kan ti pamilya na. Kaya't na nga, agreunion tayo nga agkukumparan. Kaanaw? Itong Domingo parang. Anyama mo daytaan, ngayaw awis mo dino. Di ka mo lang patpatinggan. Dangkanak paimot kami na Merced. Ita lang awisak ni Marlon, ta simangpat ti kayemi ani Simon. Agraman di pamilya na. Kailiw na kami amin nakasangaw ken kasarsarita. Apay di kayo makapagsasarita nga wanarak? Naragragsak mat lang amin no dabasit nga arak ken pulutan. Nagangkanas ti saritaan. Oray damagam karagiti daddo manida. Adulamin dayta. Oray saan nga may ni Marlon? Ay mabit lang radya Merced. Pagustuhan mi lang ti kayemi. Sapay nagsimpay, kaya nagdisin ti at tao ni Simon. Aman pagdanagam. Unusan, sumurot ka langan, tapno awan makungkunam. Iso na lang si kantula ti babae, anay laok no kas pangarigan. Mabalin lat tamot, tapno mabantayan ti asawak. Di ka na iba inanan ti asawam. Kantyawan danto na, ibagadan ton nga Andres. O nadetahan kaka. Da kayo man ti mangilawlawag ka ni Merced na rang. Itugot mo nga minan. Kababain mo't Pasig kami alalaki. Alpasan na. At damay sa ababae ang mailalaok. Sakti kababain na nang. Manunga oras ayaday ta apa nagsasarita. Medyo mabayag agiin niliw kami may. Alabasit pagsasangwan may. Dayta tinarigat.
Tanuad da arak, kada pulutan, maibayag ti saritaan. Maawatan na lata ko man Saan mata babae ti kasangumi? Da kami lang mat nga gagayam. Pagsaritaan nyo aday ta, pag kinaawatan nyo ang amen. Naglaing tumot nga agkutak. Ay kadi ka agaramid iti ba nag-apagkutakan na unay daytan ka. Kaduan dak man makisarita ka ni Merced nanang. Nalaklak ati saritaan ka itnot da kayaw. Ay unay ka ngamin daytan. Tapnawan may bagbagayo kininanang. Sumurutakten ka. Ngoray sa anak to makisango kada kayaw. Anya? Uray agyanak to lang iti salas. Ha? Masapul nga daak. Tapno makitak ti oras. Kat iawid ka no pa nag-aawid daun. Ay, kababain mo't bakit? Dilawan datan na ano kasta. Kababain talang. No kumada na mo. Uray saan ka nakadwaan. Diriga na nga ron ka no may masa mong ti arak kan pulutan. Malipata maun ti agawid. Malipatan pa yun nga da asawam. Ay, unay daytan kaka. Saan ba na? Apay kidin nga'y alipatek nga da asawak. Makapagkinawatan ta. No duwata ama pa ni ti awis ti gayim mo ani Simon. Duwata ama paan. Unay daytan kaka. Kababain ba kay? Sakla tinangitugot iti asawa na. Irasunak taong. Saan mo may rasunan saan dan tubot nga agdamag. Agatap dan to lang iti pakaibabain Agatap dalat ta Ang damot karga ninyo mga marlaon. Makita, katawaan na kaon. Agawid ka nga minan. Ay sana mabalain. Narigatan. No ada ko manakam mong agaway ditong nung oras. Saan anas ka nakadwaan ka? Nalabas kamot Merced. Unay daytan. Jak magustuhan ti aramid ni Merced nanang. Sungad na panunot ka. Anya ngay daytaan na panunot mo. Inaklangan agtrabaho iti adayaw. Tauray sana kung agaw-awid. Masurunak una yun iti kinalaing nangagkutak. Anya? Agu mangagkutak inton awana kung iti denana. Ay unay daytan kaka. Madi daytaan na panunot mo anak. Dakdakkel agulo ti mapasamak ano kasta. Nagbali na dakkilagulo, di ore man magkisina ako nanang. Anya, ay madian dayta. Dayta ki din kinalaing mo nga ginom ti pagsinaan niyo. Kastay na ko nanang. Sagpaminsan lang mo. Di na nga ron maawatan ti kayat mo nga ipaawat. Kan awan mo't dakas nga aramid ka. Gagayam ko lang mo't nagiti kasangsangok. Ta pasat pa'y na dyan ti panakibagay-bagay ko mo't kanagiti gagayam ka. Anak, bayam nga minen dayta nga arak. Saan mo ta ka na yun, nanang? Nagsasaon ni Merced kat kasla ka na yun. Makauma. Talaga na uma ako, nanang. Sa makaamu kayon kenkwana. Nay, anya ti kayat mo asawan. Nagsarita kami mutten. Awan mo't nasayatan na pasamak. Sa kasayaatan no pumanaw ako. Kat, papanam nga rod ngay. Makamulitan no sa dino ti maturong ka. Basta nauma ako na malawlaawan. Nagalas ti panagniw-ngiwat ni Merced. Awan pa'y nadungo a panagsasauna kanyak. Makauma. Ay unay daytan kaka. Nanang, duan ngal daw. Awan mo langan ni Marlon. Dayta ita, ti pariko. Pinaysunan, timbaga na pumanawan, tanauman,
Anya? Kasta, timbaga na kanyak. Naglukumutan. Apay ngaya pinanawan na kaon. Kanayon kano alaawam. Ken awan panakaawat mo. Pakaragsakam kano ti mangibabain ken kuana iti sango ti publikaw. Nanang, awagan niyo kumamot ati asawa, pangaasiyaw. Awagan mo na. Ta damot cellphone mo. Naka-off mo't akanayon nanang. Jakon pulos makuntak. Iso pangaasiyaw mo nanang tatulungan dak. Sa pulon tayo ati asawak. Pangsapulan tangay. Ay, inaaya. Day takot ngamin ti bagbagak. Saan mo alabsen, wano sobraan. Tapno di ka maawanan iti asawa, kuna manen. Nga manyangay, sinubra am latamet. Diya mo pagarupaw na may turin na kapanawan nanang. Ay nahawan ti mabalin ko, Merced. Anya nga rin ngay taramido nanang. Pindaam amin agagayim ni Marlon. Pagdamagam amin nita. Agpakaasi ka, nisot ka sa pulan. Wen, agpakaasi ka kadakwada, tapno tulungan da ka amang kontakin ni Marlon. Ay, unay daytan ka. Makalawasan ngawan ti asawak. Kasla taw-tawanan ti panagriknak iti kawan ti asawak. Daytan to may kinalayng mo ngagkutak. Makarangrang makapasurong ti panagkutkutak mo. Di no? Masingpal ti asawam. Masakla ti asawam. Tinap-tip kaon tasungam. Anya? Sa pulam latan no kayat mo, Merced. Tulungan na mo to na di no? Si kangamin tinasingad na pagayam na. Iso apatsyak nga da amom. Amom tayan na. Awan bibiyang ko kayo. Sa makamukan. Unay mo daytan. Tulungan na mo to na tagkariak. Ikarek. Ajak ton ngiwatan. Nga uray iti kaanuman. Unay daytan, kaka. Nagkarimot kanyak. Adi na kan lalaawan. Kasarita nakakanun iti nasayaat. Kasta ka day nanang. Un anak. Isumulaang tiing karina kadagiti barkadam. No kasta, mabalin ko nga rudan, tagpakita ken ko na. Kaasi mo. Un anak, talaga akakaasay. Amboyo matan ti ugalik nanang. Awan bisyok. Ket, no day arak. Makaramanak lang no ada na patag na okasyon. Kan panagsasango ka nagiti nasayata gagayam. Amok dayta. Kat nakaamiris mo ti asawam. Iso saan mo mo napapasan unay at akaasimot. Saan ton ngagkutak day jay. Uray kitaam. Ay, uray day tan kaka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana Pauluan. Ngiwat a managkutak. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana Pauluan. Adda ulbud na. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Papanam ay ang agpaisaw anak. Amangan mo't no makitaray kamutay. Ni tatang mat. No makitarayak, apay ipakadakpay. Sa bagay, ay maada ulbud mo nga men. Unay daytan kaka. Isa jakpat siya no Manila ngagpaisaw ti papanam. Imbagak matan tatang. Inak ag drama iya Manila. Tagalog drama. Kat amuyo matan dagiti dramatista iti Manila. Ag record da pa iti komersyal. Kan maki-ekstrada pa iti pelikula kada telenovela. In short tatang, artista. In kaagartista iti Manila. Exactly, tatang. Nagsayatan ngay no kasta. Baknang kanton Duata, tatang. Taduduata mutan ito'y abiyag. Nasayaat ano iraman nak.
Kasla imposible nga agbalin ka nga artista. No di kay mamati, saan kayo apiliton tatang? Basta nak-agartista iti radyo, ijay Manila. Jakpat yun ti bagbagam kasinsen. Nilete, agbalin nga artista iti radyo kada pelikula. Isumat ti kunana. Kas lalangit kendaga ti kadayuna kasinsen. Dadya alang-langan nilete tagbalin nga artista iti pelikula. Dadya alanga. Amoyo antay. Dagiti alanga ti kursonada ti direktora pagbalin na kabakabalyaw dagiti ubing nga aywanan na. Ay, pagakmunda yaya. Unantay. Una saan? Pagbalinan na nga al-alya kampay iti. Nagalas mo gayam ti akum na. Oray saan akon nga agartista no siya. Ang puno ka day. Isulangan ti pagdamagan yaw. Oray siya katjakmat mamatay. Adya ngamin ul-ulbod ti anak kao kasinsen. Naydaytan kaka. Kunak to pa ikat ngayon ulbunan na kayo ti anak yu tata. Pag ko na mag-tricksay. Ay, excuse me tata. Tapnunan na yas ti saritaan. Awagan naklatan ni ti Trex. Sige. Trex, no isa. Pag ko naam nga inulbodan nak ti anak kao. Kano na pa nagtrabaho ije bagyo. Binulod na pa nga ron may sa cellphone ko. Nginginaan na cellphone da jay. Kuna na nga ipawit ng tukin ni Clara no agawid. Awang mo, timpapawit na. Ulbuda talaga. Agore ka man, Trex. Sana nga damat pagdramaan ije bagyaw. Abang Ilocano drama mo, ti sinarek na. Saan at Tagalog drama? Nagsayatan ngayon kas tata. Nung tidakas na no saan mag. Anya nga rodan, ti sinarek ti anak ko at trabaho. Diyan ito rin bagyo ni Leti nga anak yu tata. Iso ti ko na ni Clara. Anya? Inulbo danak man nilitay. Naydaytan kaka. Imposible nga men, ama pa nag-artista di Manila. Dadya lang nga na, tag-artista. Naydaytan kaka. Ulbuda talaga ti anak mo kasinsen. Wan nga ron kasinsen. Agam sana siyak ti malaan na. Ay automatic at ti asawam, anang panaw kada kayo ti malaan na. Tauray si kak inululbudan mo ni ansing nga asawam ide. Di mo ipalagip kasinsen. Kasta unay, apanangisakit mo ide kini ansing. Normal day tanaan no asawam. Isakit mo na napatagkat nga ron kin ka. Kalukwan day ta kasinsen. Nilakay kat jak isakit no inuulbod ti bagbagana. Narigatan ti maawagan iti konsentidor. Tanagala sa pakasaritaan ti kinakonsentidor. No ngamin konsentidor ka, awan nuno mo, awan nakem mo, awan nasaya at reputasyon mo. Iso ajak laki di kayat ti maawagan iti konsentidor. Di ad-adamot akababain. No awagan da nila kay mo iti Andres. Gaputaan Anderam. Agpada di konsentidor kan managandar. Ayunay daytan kaka. Hello anak. Nakaawag ka man. Tatang, agbakasyon na mamat. Manungal daw nga ti bakasyon mo. Makatawan. Makatawan? Di pa ikatindakan no kasta ka pa out. Amuyo matan tatang. Awan makay parit no kayat ko tagbakasyon. Bagik da ito'y tatang. Maaramid ko ti kayat ko. Just kay mati kawak anak. Saan ay nga dabos mo? Adda?
Apay, palubusan na ka, itikasta ka paot. Kunak nga rudon tatang. Awan ti makalapad kanya, no kayat ko tag bakasyon. Ore man ikatendak. Amangan mat mo inikatdakan. Ay, saan ang mabalin nga ikatendak tatang? O sige tatang tanem, binulod ko laang dito a cellphone. Nakitawag ak laang. Addaak pa laang dito syudad. Bye-bye. Inidip lan. Naglokan. Iunay tanka ka. Datay mo't number dito ginaramat ni Leyte a pinangawag kanyak. Hello? Hello tatang, nileti daytoy. Binulod ko manen daytoy a cellphone, tapno maawagan kayo manen. Sabali atao tinang buludak tatang. Binulod mo ko nam. Sabali atao. Kas na kun tatang, sabali atao tinang buludak. Kaam-amok laang kenkwana. Ngam, nabulod ko to'y cellphone na. Ta ibagak laang mat, nga daakon dito'y sablan. O sige, Inidip namanan. Naglokan. Apay, sabalen ti cellphone number ti anak mo kasinsan. Jak nga rod mawawatan ti Jaski nga ubeng kasinsen. Kuna na binulod na ti cellphone na pinangawag na kanyak itay. Ita imawag manan. Kat binulod na kano iti sabali manan atao ti pinangawag na kanyak a cellphone. Agsin na bali nga rod a tao at ibimuludan na iti cellphone. Kat no may samad a cellphone number ti naramat na. Ada ulbod ti anak kaw. Saan nga da? No di kat talaga nga ulbod ni Leyte kasinsain. Ay na. Unay daytan kaka. Nay, sikaw mo ti masabat ko ulit eh. Apay ayan, no siyak tinasabat mo, Leo. Kunak nanda ka di Manila nga agar artista. Ammom, Leo. Bus ko ti bagbagik. No kayat ko ti umawar anytime maaramid ko. Tabus ko ngamin ti bagik. Ay, saan mula tama ta may kat ti kinaulubod mo niya? Sabagay, uray tupay ni tatang mo kat ulbudam. Da kaming tulakit din ti saan. Anya mo tinyulbud ko kang ka? Saan ang Manila tinapanam, no di kat ijabagyo. Saan mo ta kinartista ti sinirrek mo, no di kat janitress. Janitress nga? Agulbud ka man nga tan. Tatak mo talaga ti agulbod. Bimababayan ka nga ulbod. Anya nga min ti bibiyang mo kanya kaya? Awan bibiyang ko kiniga. Nagalas iti may sa babae ti ulbod. Katumbas da ito ti balangkan ti suno aglaklako iti dayaw. Ha? Unay day tangkaka? Ada ka ngagpaisaw na anak. Tiyak pa'y nakapuot iti ang bakasyon iti makatawag. Ikatinda ka ano kasta? Ay natatang, sakbay pa'y ngay katendak, imikata kun Jaski, kanya nga ruran ti trabaho mita. Nalakaladay tatatang, adu ti mabaling ko aser kan, tanalai nga mat. Saan ka mo tanakalpas iti kolesyo? Tanagado ti back subject mo iday. Agkarabagsak ka. Talaga akas tatatang. Amuyo ti tao a genius. Aggigiddan ti panunutin na kas kanya. Kabaila kapag gigidanan a panunutin ti 5 abanag. Ay, imposible na itan, anak. Ti limpyo ata, kat sagay salaang ti mapanunot na. Ngam kat day, adaw ti amuna. Kastaak nga rutatang, kastaak. Aggigiddan ti mapanunot ko, kan ado, tamo. Unay na itan kaka. Ulbud at talaga to'y anak ko. Nay, si Tama Drex,
Kasaritak man nila iti tata. Apay aya. Alak di binulod na kanya ka cellphone. Mabaybayagan. Saan namut nga mo tagisubli? Aya. Bayam ta ibagak to no sumangpay. Ada na panaginatang ijiili kay. Ibagayo tata. Di na tagikwaan. Napintas da dya cellphone na binulod na. Nagngina da dya tata. Way, isubli na rin dyan. Ta di namat dinawat kan ka. No di kat binulod na laang. Unarod tata. Talaga maluksawak. Naimbag tadakan anak. In kay subli ka na tricks di binulod mo cellphone na. Nakababain lumait. Ha? Nagtalag anang ipabulod kan ka. Tamo na nga isublim. Ngam, di mo kanon isubsublay. Adakin ni Klaran Awan kanon impaw itmaw ka ni Clara. Adakin ni Clara tatang. Jack impaw 8. Makatikaw ka. Kasano nga da ka ni Clara. Awan impaw it mo kan kuana. Insaldak kan kuana. Nagloko kan anak. Ala, inkasakaan. Tani, madlaw ko kat agpungtot o na yan ni Tumboy kin ka. Amang madanog na ka. Oray man pagdaraan na. No awanan day ta cellphone. Ini ka nga ron sakaan. Tasal dalang mat day jay. Ay natatang. Jack na saka iti husto apit siya. Tulag mikin ni Clara. Ano Jack masaka. Kat agpanayo na klangan tapno kukwanan. Nagloko kan. Madi ati kasta. Kukwati sa bali. Inkakit din nilaklakaw. Duamot ti cellphone ni Tumboy. Uray pa siya nga pulo ti cellphone ti tao. Awan karbe nga mamangilakaw. Tasan mo matakukwa. Uray day tan ka. Ay nakasinsin. Inkay di presinto itamot laang. Anya tinakpuan ni Jay ngay. Ada ijay ni Lete. Apay, ijay ama panagbira ko iti panggedan na. Saan nagbirok iti panggedan na? Nudikat nagbirok iti sakit ti bagina. Jak maawatan kasinsen. Inka ijay takinabil ni Tumboy talino ko na kano. Ulbod tumot ti anak mo kasinsen. Day tanti bagbagak ken kuana. Amay pasubaw. Gapo iti kinaulbod na. Adda ulbod nan tumat nga may. Saan lang adda ko nakmanan kasinsen? Talaga nga ulbod ti anak mo. Kana yun ko matabagbagaan. Di na may kat ti kinaulbod na. Sa bayam tapno maliligra. Makabano nga bagbagaan. Kan kababain iti kaaduan. Talaga nga babain na ka ti anak mo kasinsen. Ay unay daytan ka. Tulungan na tatang. Idarom na kano ni Trix. Anya nga iti may tulong ka o kat awan mat kwartak anak. Awan mat saad ko. Tapno tenglag ti tunggal may sa diti presintaw. Ay na, ipabalod na kano ni Trix tatang. Anya nga min ayati nararamin mo. Pangaasiyo tatang kasarita yun ni Trix. Nagkidawak mo to niti pamakawan ken kwa nang di mamatay. Kasano apat tsinda ka kat ulbod ka may. Anya tiyam mo na nga nung ulitin manan tinaramin mo. Kalpasan na ulawa mabanti panagulbod mo. Tatang tulungan dak. Ikarik ngagbalbaliw akon. Rayta kat ti kunak. Apay nga ita ka lang agbalbaliw ako nam. Idi pa'y kumaa. Tatang mo't, sa anak to ng agulbod apulos, patsindak kumapex. Ay na, mabuti nga ka mabalod tatang. Nga masapula madusa ka, tapno paiswam ti saaran nga agulbod. Paiswag tatang, paiswag. Agbalbaliw ako na talaga, ikarik. Naikat nga minraitan. Saan ko ngay sakit ti anak ko, Trix? Maawatan nak ko ba? Amuyo, tata.
Siyak ti tao na laka mas asyan. Nang runa kadagiti nataangan nakas kada kayo. Iswa, pakawan ko nilitiga po kada kayo tata. No ipabalod ko, awang timanggad kan mangtulong kada kayo. Kaasi kayo lang. Ay, agyaman at Rex. Nakasaysayaan ka. Mabainak unay kin ka. Aga, sumot nga min tinaramid na. Intalak ko ti cellphone ko nakangingina. Inla ko na din. Aga, asam ta inla ko na lang iti 3 mil. Di cellphone ko 30 mil. Kalpasan na. Awan tintin na kanyak ng resinti mo. Luko talaga. Mala, pasensya mo, anak. Kapilitan na tata. Pasensya akon. Ta nagkarimot, tadinan uliton tagila ako, witisan na ako ka. Kansanan nga gulbod. Ang tiyak kayatin na kasarita tata. Basta ikaron na no kayat na. Uno bayadan na no kayat na. Ngumnawan pa iti bayad na ako. Makamon, nanya ti pamayan na. Tapos may subli na da dya cellphone. Ikak, itinananay at tsimpo. Da kayo nga mintata ti pampanunutak. Da kayo ti kakasyaklaw na ikat. Ay, ang yaman ak unay, anak. Diyos ti mang suban iti kinaimbag mo. Da ulbod namin si anak ko. San lang at da tata? Talagang ulbod. Ang barang agbalbali mo nagpeso. Ay unay daytan, kaka. Litan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ara pauluan. Adda ulbod na. Dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka.